Ntutu ya ka tsomdi kwa gore hatam ka ariki. Meke ya tsobe. Itu khabu ka kha ka tsomtha khangti tite ka gore ta kha ka de ka tsaunu tite. Ka dawle turi tute ka kha tsamne ka dawle turi tute ka tsamne. Tale ta re ka tsara kiko ya ngamtsu go o. Ira kange gore ta ka tsamne ki kha ka hatam. Mega tanda tabaka hatam ni taye tsatau ti ka tseka tsadite. Na kwala ka ke te lokolo kana ka te Bible taka na ka wathele ta ku kwani te Bible o qona matlaku ncu o tsamqola qata ka awona ka hatam kaka te hatam khasha ka me qamni o tange gore o ta qala ka go qole me na qangoni ka ide ka qala go tuli ku tho ka thatsum tha qhandite ku Hatama ola kwa ka me ka go ki be ka iqola kite hatama ala ki de tam me e ka hatam e ka ka Jesu Kriste hatam un era khaisha o ka ko ngwa kai ta qenqa hatama ai kari e ngale ya qi me ka khaita ka ngo khaite de qi ye gom ka ke ngo khaite de ku kwa hatama ka te de ka simulo khate ye kaite ba kharite hatama ba tsi tina ko tu kwa ye ka lengu ya le kanga gore ala khaisha de goba ya re khange gore ala khaisha de ngwe ya anga gore kanga le khaisha ka karika ya anga gore khang ala khaisha ka tsika ya la kwala te ki nkwa ke ga tsana ora ate e ka anta dikang gore to ka tsum titi hatama ka kari te ngu khaite de ka ntam tsha ida lutu diga tawaku ta tsala go tsala kai o adama kala go efa o ga kamni o ka ta khau ta hatam diti o du kumqa kangaka o ba ga kumqa ditang o ga ngonya ba thagari o ba tha kumqa nang o ba satan dishi ti adama go efa diti o ba thaqi di ngoqai satan ta de khoteka tina go te ukwa e shauti uti khaqam qa hatam uri qule satan dole le tsisha uri qala qadi ka hatam ka na wati bete ti khoto lu te ngo kon qan ashe kon qa khamasha thale ku kwata ka di shite ngo adama go efa o qa khana qika qode na go te bete unqa ka gama u qam chaguta ka hatam sha me hatama qoba thaleta ukwa me di aiku di shautina eku na ku qeta mena ba thola ko ka wa qobo kang tsamalao o ti shati ka ngodi ka satante di ka ate kantam qisha adama wa efa urin o qole ko o khenu qale kang hashasha me ka luka thasha ka hori sala de satane qisha te qo atalasha Satane haiki ya kuga kwasha uriku kwati adi abe katholo aba kamari te rai ko totebete nama kala kwa khalati ngau kwa gqoku ntam ko khalate wa gqoku ka kana tang twa ngoku ngatam di twa ngutu di ka tagaku titina ko ka qeku ka nama abu te ka tholo te di khodi tute Nkwa Jesu Kriste ba shatengo eba ngukonsha ka ngwanja ba le satan ke nkwa mede na gode ite Jesu Kriste shidi ka chukutu aw ka ngwanta ri kweta mututu de kai ye kwe chedi ngam tingi gori ale satan ke nkwa titang ka ala de kai e chile ka ba ka te na gode de ngala jaki o kola kata ka kamni kata ka Meji zo akalete te ngom kutu ate ya akalete de ngari satan ke kwate ya ate qolita to la khaisha di tseka di tsa horang adi tsa ya akalete ya qomqa hatamte hore ti ahli te kutu tu kwa ko ba ka de tse gore ala thaleta ba dituka wa khaba ngeka kholo tika ate wa ba ka ayi so ba kan hawo ya chu o de kuqe Aba ka gome Jesu Kriste ya bala tashta kanga. Satan ka tibella kaka de giso dinga. Jesu ka ay kodin kwadi ya ka ala.
Ari xa angora Jesu ka adi ngamdita. Kuiga Satan ya bakaka. Satan ya kata kakmatam. Kung utu kwa ay ka kaang kurutwa ka tuale. Bugati kakmatam ka. Ye tiwen adaw ay kaide ka titwa di kati. Nakote te ka kaliting ay kati. Ting kwaga shidita. Tiga kaishate. Yaka kalaga ka shate nga tiga stonati. Tiga halitik kwete. Yaka te ting ay ka kora ka ting kwade Jesu. Ma ti ngo ti rapella ngi Yesu. He war Satan ka te wala te kwa. A kha ka Yesu ko ka. Are kha ande Yesu. Are tu de ka. Hala wara ka gore ba ti ka. Na ko tete kai ko na ko tete ya ku ti chadetam. Na ko le Satan na ngoni. Na ko tete Satan ka chati. Mega kha gore ke Satan ka. Ya kaunge gore thalata siama mena khasiama. Ya kaunge gore ti khwede ite nkhantana aweke hoganaka. Ya ba shaiti anta anga tsuri kha ane chacha le anga tso. Yeti ngukwaka aga chate ka tsoisha. Yeto mala utika ngotam ka khamni. Yetam na kamna ka kai bo jala nga kai sirte nga kai thuko nga ka ta ku kwa agora anga tso. Satan etamanaka me atsara itaje chadi tamkriti. Me ka la thale letaka kai thuja akwa. Ani ta aka aba angangore Satan ka tsetsa ka. Hora ka di kwasha ka tsewo chilo. Na ka te Jesu ka shidi ka ngala te di kwari ka Satan te titaka. Abe chulo helo ka tum hore Jesu ye ngala te di kwari ka Satan te hore Satan Yekha alaka shemata. Kabe atan upanu kuri yikai isa tu aklutu kabu sing akubi kai isuk tu kabu kaba anne isikati bakwa ngane isiguka isigutu kabu a isikaka gwatole ngende tole ka ga yisi eba kaisi gore sikwe ega ai edi usi utana tole di haje tole ala komti ni ega komta ala la ala kai tole ka anta tole ka au kubeji na guti ete ka gala antwa egre ngatole ekande setane tu tataria unarkwe ukuka ukane kwasa ginsi ante koka setane bagane tole ngwa kwa bega ka setane na kuti tole bang setane ukuka uduwa kwegu asekse na kasita kaya tole akai ga ai setane akronsi egusi ekon ekasi esi kaiseta tekataga si setene kwaba kaisutu kaliyakle takaba kaisisi gore sikakle toleka kaliyakotole yeka sita isikak ngendete yete bakale isi gore sikakle tole ye ka gore tisia hokle toleka isakagbe toleka kutu tagatu edu tankaka wakaba tankaka adu kugaban setene kudi wankwa setene gun ase ko tu kuga kle setene wa khotelaka na kudbi tu kuga ukhotelaka isi kuga isi tondo isi ntutube ukum tole bakani jisi eka thosele ngisi egekwa yengule ekanje Jesu Kristo eka etole esi beta eka le toloka eka kwa ala ngaba konsiga eka ga ngisi eka sikwa mogala isige tsiso de konsiga setene kwa ala kwaji si kalbaka na ise kwa setene isaga akasi ise kwa Jesu ise ga ngade kanje
Yesu ka ega janga ande kai e alaga ana e ka tin sa ye ni tamya e tin te toloje e khane ye ngum isi ga be aga ba be e ba khanga danya e ba ngum e tam huiga na wa te e aga ba si akmat aban akhana ban khata aban sale chon iknisa asa ngulin e Jesu e tolwe gariya plata ko kama kena mer ko inten ndu tube iska khadwa thani da ye kamte iska ba kwa iska ba ngaya ngoche isi ngada khonsiga Nede, tera kaga da ngisi, de kanje, ay kanga da lingum, agba ngene jeswe, aban saga aban sagin saga ba ore sitma, da shi ba khadila esi ngada khon siga, agwa mo khala jeswe khane, a che daw, tolekte de kanje, naguda ba ye, aba sege ngai, kaban idadi haje. Jise edin isa kamtiya tuwan kuwe tuwa kenen kuwe gule te etan jise kawa ngule tukuga kawa kenen takane eka kasi antanda tronsiga eka kasi ekron eka kama terise webila kakanwa naguti ye lekra ye takwe tatwega kaba nginsi naguti ye nginsi ankate no tuja tengu tuwa kamale perga intim kanga danda ite isika kata anya khae naguti yenga tuga kaliya baka wela nauti da akiga baka tweti iswa anje eka kaba jise kaba ta tauya eka sasa lutuga kaliya esa satan da akiye yenagu itwi ta agajam kale chon ekba yenwati ukuga da de jesab anga jesa qasamiti yenle koka ukuga daga alwusulaga otin taje ante utote inese ngai useko ye uqaije esin qabinge uqaije Jesu ka tinka aya la lo dudu atolego khuruqaye taka hawan e ka ba anisi isi nganda khosiga taga kha aqe qai tolobe itharlengu ka bu khadwa thandu aluga e qai na khadi ka ba ala kiele de gomaktiya dibika tukuga tuga bang domektigu e ga jaga ande kaga ekba saye tutu engan aukwegu umtata isai kuntu tudu wakla dadma ugra sitin tola ba higu uterbit ma eba toluta tukuga tuba kungu man ning abusa isa jangum yen ni yetintin esa khadwa isa ye ni hende kaunji siti ngisi ore tiwe si ba dom ye danji si ya kana ore si kwele odur kauntigo uban kwe oban grego ngaza du tronsiga oba ala tanda kayaga khortele ta ka da khorun wudu ba ka Jadera bandisi kale. Ntraba yetumi nsa hu ai. Oh, ntra ta akhli shi khakoka. Isga an vetala ya isga an vetala ya ebe kwane. Nkwa nsa khokhona sha. Nta ngaba ga ka da duwa ba kai ngada ye. Mata ka tolo ka. Inma tan ade to sigwa at go hayanga.
lekolo di be dalo ngum dauti nenen abane de khonsi Ngele ngumtuku bit ichwen ku kanya tut uku uba kaje kasit baka anku a tronsi. ngai be si ya de khaat ba ang wa kha kha ga ai khong Oh, nga chen tronsa. Ndi kwat nse ngai beke. ngai de ti ngai de kanje tetelo haswa ngum tadin khose khaba le ngai de tu do sa to ga ngai go da ti uba khat ang kha ngule ngai de ai ta bang khat a yin si Nga ta chen ngai khai. ta je kha ale kanje khose ngai de kanje ta chen kha et a be ta de ba khat ang ba ngai ye tam ta de bang khat ang ba khame to ge ngai ta de ba khat ge to ge ngai de ba se konje Tau tu uba tamte. ah ga ta da kai ga ni Uba khai ka. A thak na. kan ko A thak ang tronsa. tu do ang kansa ito yang ngai ta de a de ba se kai to ge ngai ye Ma ka ba si tetro tu ngai. Isangum te tu do an tan de to lo kha kan ga kha se to lo tele di se al ga tan da khon si ga de kha ba kan ga ga Ma tiri se. Ta kain ka mak insa. te bi ye hu yi si Jisu katana. to lo pa la e ka kha an ta de to lo ba kan ga gen e ka ang si ka tan de si kha ka ma aluga to lo kwa ka ang si me to do de la tan de si ka ba aluga Oh, tetro ka ba insi. Tolo a to si. nka kha hen a bi Jesu ka e si kha ngo si angu ba kligin Hek angwa. Wa. Jesu ka ba hu yi si jin kwa de je ana ko de si da ya to lo taga Iba tiri se. isa ang gae tole ga mai cherlo kai kai cherlo ngisi iska kwa ma an isa ga an ta je sa ga ne si an ne si an ye vi si sing ebe se ge kan ngai de kan je isi ba ma dumele je se ma le tiya Jolo tu isa. Ngqai nqakena ka nghailate na ka taga ka qala iqhwenqan ka iqhweka qadana ti qhwe thaga ngatamati aqha alukanaka qentana ngatame qhaqa qala nqisi ulizi qhaqa an ngatama ka qum hare thati na mangose qangqungi ngatama qweti ya khori qaqu I yakshana qole qaq matin tanwe tai tau khon taga qale qangqu ti qa khon di sa kai ta ku tu de tau ti khoi ka di ta ji de tau ka dawle klar ku to ka le ji khoi di ta ti I ga ala kan tha na kha ka kan ka ban ba tha le kana khai ka ya kai tau tu de tau sha ga che cha ku tu ba ta kala ka sha ba ta kala nga tha ka che ban ba di ta ka klar ka sha ka khai pe uri ti molo ti khai ti khoi ti ye ka kari Tiêu quảng Mẹ tí khối tươi cái ná tận ta là tí ta tí Cái khối quảng tàn nà Á các khăn tí ai gọi ra các tùm ta tí càng Tí khối khai ka rạp là các khăn ngạc khá ngọa tầm xa Ủa tí khối khai ka gùm thế tố lô xa Á các rạp là người tí các kawai thale người các kawai thuê nghi ngọa tầm các khá tù Mẹ ngọa tầm các thu lại tí ta cũng ai ta tí các là ta tí ta gà tí Ngatama kai ta ku tu de ta u kwa kha ko manin kai ma ka kai sha ka sa ta ka di kwa ka kwa ka ku tu nga to ka ngawa thale ti ani tu ko ngatama kai ta ku ta u kai kan tha tam kai khoi la na kha ka tom kai nka ka an sen khore matam an kom ga thane ta ga kai matam ka nya ka thale ta ka Ngatama sa tan kon ai tolo ai hani thale ka ta kai ka wakatu alutu ka thale tuhani urutu sala ku qilati Ngukha saqi isaqa khangu asaqi isaqa nutu tsentam te khwe Ngatama ti khaka shagan shi ai kha han thakana
Sana angkang. Ting hane ta ka nang huking ta de khaba ngak ngak matamte. Me dauti te na sando ri qaudi ta ri tala thala ka di khonyaka. Ye khaba khaige daudi ka matamte. Ka ba ka khaite satan ki daw. Are kha aba matam ka ansha ka ango satani ka anja. Hina go kai kwe. Aga kai satani ka anja. Kung ting hane ka anja. Ani ka bo helote. Apaga aja shagat aga khaharika. Kawat abidauti te hona aku to abidauti tikti. Are khat abidauti te hona khanu ki daw kala. Oka aga hatam ga ka ga sanno ra ka tu khalmo ga angka. Ya koite te ya hatam ga ka. Ya ga tum gore ga te kwari ti Jesu Kristo hore ga aditi. Ta tam kan ta khangkala khang ka tin agu tu kang. Are ta angkore adiga Kriste ka ngamdita. Ya ka kati kwasha kore alati dauti ka nganiti. Ale naka anjari ke satan ka aluka la anjara ka. Ma ta'an sala Jesu Isa ingangwasa. Domko nga. Ta hawan enda. Ngang ta si. Ente ngajing no janan si. Bena nga ka je bentele king ite i. Ngang ki bentele kai ki. Ta te ke kai. Te hage. I. Ngore e. Anti goi si hududun si kai. Asiwa kani ke khasi. Haba kone kai si kene ka ngwa. Ta kam te ko ngwa ti. Kam ka khari. Akti. Te kan aki. Jing nang. Ngane ngtenga te kan isaki. Dom kon penga. Ta hawan enda nakwa. Ta kawa. Kabanga. Mang an in si benang ngonu king kente kan bangom ki. Akente ya kai. Daw kai ja kai. Agwek en. Oh, ngkok da bahori ek en hauni. Ta kai ki ke tu ko ka ke. Ta kai ki ke tu ko ka ki daw ke. E tu ko ka tu anate. E ke ka tam. Ngeng ango ye kom ki ka ta bang alang nki. Magdom ga ka ta ma. Ta ke ba anke e ba ta anke tam si ba tam ko ba ngai tam ngai. Ta khai aja sing ka tam sa ke matang tu ko ka tu anate matang ka bisi ko ka ki ai matang ko ba inse ta ke ba kai tu jing eja ki chan jing eja kong ke ta ke ba khai khari ke ka kanya ke e ko ba insa ta ka ba ma kha ka u ka u ki ai u ku kari ku ke matam abang ni ko ka ting ai tu ko ka dom khurma matam ka abise e keng agum ta ka koloka san si kai ko ka kai dum amana sin kwasa ke ting en Oh, ka ta agent en. Keng matam ba ale khasi. Keng matam ba ale khasi ki ka de. matam ka kaya kari ka thani ko ka ta ke to tam ting ai ke evan sa i ang keng ma si ha ka Oh, mang ai beng matam go beng teng ai de. Teng ma ale khasi sibang alang ai ken khoren di klasa ken ngain on TV. ta ui king ati matam ka de gi si ka gali si king ha khoye Jesu ka ang si kwasa ke ngai ang ka kaisa ang ka dum ke eng ka ko ka tan ke ba insi ka ka ba amasa ke Masa gom ke Jesu kin ante e. Manti kom kai. Ta. Dum khai. Ka ba. Nakaba. Nakaba la. Nakaba. Ta ha kasa. Abang ka kang ke khala. Ten au tu kwa ka aba ka ngwa. Ka hau te khala. Hau te ngai. Hau te asha. Hau ka ikang ka. Na kwang ansa tasitama.
ngiqhwaka como qeta hu ngawute qaqaya qhwaqa qham ngiceda na tshwana go di banka banga a sha go ekheite ba aqike na go te tswite ka moya ba go qi ngwati ke ngote de ka heqa ngoya ka mena kamne hore ba ka tika ngoya ka qoshika nako te kuka ka qaqansa thasetama siqhwaka como qethane taga qa ansa ga anta henteta tu beta un aqiqa ngoya khariqi tu beta un aqiqa ma ngala sa ta qhae tu beta un aqi isate ngo qhae sa ngwa qha tu ka ala thane qalika qite huga como gore qethela qaqam qatanate ngatam ka ke buka ngite ka la qamisha ngite hu ngawuki qa tu qari ko ka anju ka thaleta ka ko tu qari ko wa ta ngatam ka ko a qolitang na ba qoba qata ka ba qala ke ncan ngatama TV kone ba ai ka moya ngoya moya ba khwaqe ngotete na ma khwalu te ta khai ngote ka te ngumdi ka moya ka ba shate ngoete ngatam te ngoka eqitate ngoete a te ka ti ke satanete ko ke Jesu Kristi ko ngatam ka tu ta khwashang me ka ngatam ngabo ka ithusa ja ngum au ko thago me Jesu ni o ka iqhotha go ka itwaka ko thaba de Jesu ko wa ka shaka a ke satanika o ba ka di kwasha te na go te ukwa ta kan tenne hu antang ta khosa hatama tuida o kinne gore ke sana o ha ya khonisha hatam ka tswe kwa nni gore ta ka kai nni e tsoda ta ka de Jesu Kristi ya ka ani de sapano ya ba ka gom ha Jesu Kristi ka ani hatama ba ka itwa ke ikhwe ye tsanzo gore ka kai ka na go te ukwa ya ba ka sala je ja tiga aye khaba ngaka kaisa ya ba ka thagumte ira thagum kanne ya ba khangwangonya ncan qumga qata ka qaqala ncanka nqa qhwaga qum gore kam ansa ngantanna en baba ka nyangen tam ngan thatin khosika en bagdom ne Jesu Kristi ye tson kai khom sengen en basi iqaqum qa eqeqa nganta thane kuka aba ka ngoba ba tangta anga ka tsohuka aba ka aba sunqam hatam ka anga tsohuka ukwa ta kala aba ka ba khama ngana ka dite tuku go ka ba qoe ka ba kene ngum ele ngaile ka ba khansa anel ma ega ngana ka tadi ega kenele ngala ka gan khawi ega ngana ka tadi ega kene tele gore huije an qate nge Jesu nge ta de ka ba qoe Jesu ngwa qoa ega ka ba qoa ngane la da ga si ga Jesu ega huije le tson ega ta kane ya etam engwa Jesu an gore beta de asiami qiye la na an gore sin qaj al tanda khonsiga Jesu qajin we qoe la na je khamsa nge Jesu sin we gore je we ngai Jesu ko gore je ko we tu gore en felo do al khaisinge khade da'a je ko tu ku ga ngai ya Jesu ka tu ku ga qajin khaba to i da i qajin nge gore ta qoe la ku ka ngasi ka le ya Jesu ka Jesu se kam siya kangai te ukuga usiya andwe ukata Jesu kaka ukuga kawa kana busele ka butuka ga Jesu alisi gudu qu antatum isiba elektroye ikha nse khore isiba elektroye ise ikha anisi khore isi elutu qu isi nga tronse on tati Jesu wa kana sikuka Jesu ekwaela eba kala tole kengme te kanje eba si ngule ne khore ta huiji si tole ban sege si la tanda khonsiga me ban kane yisi
Jisa ban basekisa naa. Nalubaka naa. Jisa bakina tate bakaitamye. Gamqat naa. Sekata sekata taye. Ekata megangwa gadigange. Kabe tolo ela. Ekasa yaa. Yenkani. Ekagwa ye satane. Katanda konsiga. Ekatwa. Ekana kore ngaltanda konsisi iye. Isi akanya. Ekana antate ngutundu. Tauna. Koro angada kanga. Imang kahajese. Kona alta koe. Entwe. Mebang an. Ekanda kanga. Mabang sitin. Eba anakorne daa. Eba huigin. Yetole watanda makani gaga. Jesa bang milecho. Kataga basi. Egin umsega ngada kanje. Ise kwa ngenge jise. Me eba ngesi. Me eba ngayisi. Isi gawa kene kore isi kutu kule. Isi rapela nge. Jesa. Imale wakalaga ba. Angen. Agwa angin gangin hada konsiga. Imang kaya kora angin buku gatin. Makena kora ndakanya ga. Man ngatwa ga. Makena antatale. Male baka ngakora gumga. Baba msaka ngada kanje. Amen. Dum khai. Kakawa. Naga. Gaga khai. Naga. Kune kamne nzega gang hailan khai. Na kamne kam hui nang khai. Nkangang gore nze kante khoe gen kankuka a. Nze kon kan Jesu Kriste. Tsaba anta ngwan. Khai matamaka awga tabaka awga tar ka buka tshe. Aware han thak matam kati yo thala ti khoi. Ti tui ti kainga. Jano ntsema hu an. Benk an koe kan ansa thane gai ngwane ka. Hape matam ka tau kunga. Matamati na magtwa nga ka kwaka. At ang kwa ka kaluku ka dalu kuri kako. Nakakali ti sala satan tsjate. At anawa kakali ka sala te tolo ko ay ngani tsjate. At ang kwa ba kay tuga matam tang. Ay ka siya. Kwa ting kwa. Daw kwa ete ntangle yaga kwa te tan. Tsema hu ave daw te. Matamakan wala ko akataka. Nama ulit ang tuhuli kante ka ang. Matama lake ang kakulitika. Eya bashi tika luka ang kamwa kakulitika. Matama ang hura waite ti kurai kamalaw. Eya ba ang hurai kwa ka hura mani kalusa ala talita anjika. Tata setama. Taisela. Kaisheka. Matamati naka matamitu wa kukwa. Waba sala kang isha kutaka maka. Ananama titu aku. Matawa kaka ang toshe. Holo abek ang toshe dita honale tale kukwa ataka. Reba kaka kaisha horahi nyaka tale tabakaka katsunyakaka. Eba itu akade kulak andito. Jano tsen hu ni ka thana ta nguba aluka ikhoyaka. At anaba ngaki na wade ita baka ka mandam hore ti twa ka thara hala thash ke khonyaka e ba di twa ka hora ka phasa tan kwa daule Matam kan wa tsikai kali ngote te khai enti anku ye khangi sikri ga Jesu kan angi sika Yeso ka khade ke angisha ka ati ngwasha te kwatbe te ba khadi twati Jano gen mahu ave Jesu gen kan ti rapela tite ka kahe hore hi twa ka ke di khweje kulak ang taung ngai she tawa sala te isha taung ngai di tawa kwa da lu kwa di kalung ani ko ka kahe hore ulak ang ka kulitika ka ang ai chu ti tore ang ka ho ka adita ma de sala isha na ko te kwa ehe ngkhaye na ka kenegen khorinzing hu ga tum
dum khai ka kabala na qaba na ka qaba nakaba i nqai thanixi tiba iqai kancanka nqai na qaqa ngani nqwane matama iqhamaken nqaqa ngani etolote eqongane nqalin nzi salate Jesu Isa nqaqa ngani etolote buba ani kan yanon nqai qamahu anga thani ngone tetaka na matlonga gore ke ntanga tsona gore ang yan thati gom gore ke so matam qaka matamaka ru ya ti gom te gore ka ti duela ka ti khoi ke ai a di gom te ka tsangu kwati ai magomte nrapela qi nga ka Jesu qi gore si gen tsan ye abek an tu si qi gen tsan gore tsan nga tu ya non khai qima antangu ngane gone ngane tsan ngan are ka gan tha matamata alokang ta ka kang ka kwa matamati Jesu qau bo chelo ka te kamniti mangana ti akanya ti Jesu qau Jesu ti kwa hona le ti ngane ko athale ta ku kwa ha ko la gore Jesu ka ngala ti ngari ka satane te ka ngala te ti kwa aga kwa ka khai Jesu ba ti twaka ha ko la gore abe ti kwa ntam tsangan thani kam antikala hapela wa ka kha gore a rapela Yesu ha le gore ka kwa satana wa qawle ngani wa kha ba ana thale ngone taka ka ai ku li ngani tai te a tsedi kwa ti ka ka gamte Yesu tai te ka tsedi kwa ki di ka rapela tingwe di Yesu thal di ngani ko satani ngu kwa ba kwa te disha aga ga rapela Yesu ga ka ba rapela disha Yesu aga khang te ke kwa ngututu tu nga gore abe ti kwa ntamana ga khakang mnge satani ko ari ngale gore Yesu te abe ti kwa ka thale ku kwa ataka ye aba thala ka qare ana tsona gore le bo ga ka qhatamitaka gore itira pela te hone ga abe Yesu shiti gore ka ngale di kwa ti ka satani te kamarara pela te hone ite qare ka thale ku kwa ataka kamara le bo ga te ka thale ku kwa ataka te qongikika ntsangu qongu qomga ka tantamkun nqa qhala qomo gore Jesu qarapella saka ne te satane ngane te ga kola gala gore na tlhatwa ra ka qwa atile bo gale Jesu satane ko qati ngale wa ba qwa ba ora khanga di qwali tse Jesu ga le bo ga shate me a di abe di qwa khay ka tsonzo ora le bo ga di Jesu di tate me a ngwa a Jesu ba qala qwa sha di ta ala satama nkai te nkai amuga nghaila qi me ataka tsai tsakan tsen tamne horenze ka nghaila ka kata na ikamni ka nghoina ka kale ka nghonente ati me maga rapela te Jesu satanete ekmanete uzikantan katem tahanga thanete satanete nze aluka me mata me khwatsa kenegen khorenze an ti gom te Jesu thodi ngam ya ga thodi ngam ni te ka an nisha ti khowa abi te di khwe satana kwa qali ngane wa tsumti ngatete nka hinyaku ti talaka ka kan hale ja qika ti tina kha gom ne satani Jesu ka khowe ne thodi ngam na gom de na gom de Jesu thodi ngam na koi ur satan khai mar kai chung ara kala thale taka ang khora adi awra kwa satani khai shaka ngatam ka namati tuaka akeren sancho horenze bergisate ngala bergisate numa bergisate tuta kausa horenze
tietsa kutu nca ngwasa ke ngwatam e bacwe nqanqane gore ntse ngota ane ncanca ngwasa ehe nkgai tale tabaka satani tsanaka ari tan thal khanditang ngatam ka kanya klari ka thale tika satani ka me ngatama qeka yaga te di twaka te ge di qa yeso ga anga ore ka khaisha to uluka ang di khadi daudi kamniti jesu qanqanqi e ala ansa ka qali ka nqishi nqam anqi sibaka isanqe me qakene ke khona zinqe ka tsosa ehe me daudi nqati tu kwa khanqi nang honi tukwa ka alunqeku unqe ka di tsusha qentam hone buka di ka ngamde ngwa ka kunni mo yeso ba eqamni shengote le tika ngabutukwa alunqeku yaba ngabulin awusha ku qe yaba qabu tutwa alunqeku ngane qwa kon awodi ngonya qiku yaba qabu ngane qwangu ko ga gumteku iwu kwa ba khala tika qate de qwa de qwe yaba ngabi urija anqe de ku qe yaba anqe ka khakharisha ti tsaka qohuka ko thaka maghala ti qe ku tsaku kwaka waba ngusala waba awadi qacha ka qarika yeso ti da qhaqa te ka tsumji tsaba shena kwa te di ka tshabi khankhala na go de tswate khankhala na go de qamte me tamla siama gore ka ngori tam ori ka shaqe e thana gore iqomqa matam de ai iqwa sala de satan tsang kula ka thama kan qikan me tsana ora ori ki ka nga e yeso de khalesha na qhaqa kene ka honze nganga sala nqakene ka honze sala te yeso isa nqakene te gore di si ka tsonsa